Kubara mukia ndo mwebale mundaba kutondera Kitara TV ya Jenny mukia abantu niyo yanjula show yanjule Mara mgizana mbali mkala abakuturura Kitara TV hano tuli show bagera bata yaitu ekibonuomu bayo buli kyabalaze sai 11 ha YouTube channel yaitu bambi mwebale kutuhondera gabuto hosa mwebale kutulaikinga bambi happy new year tukoire happy new year abantu baina kimanya mwaka muhiyaka bintu bihiyaka buli kimu kirihiyaka oira hara abatahire mu mwaka ne bintu ebikuru mali nkarura oina bokutera Debaga batahire mu mwaka naki nebeye baratingwa ati malingwa kabaina mpaka baitu baingia bakiyabi baine negama ne brush za manyoka banika zikabasamu kaga nkagura ka brush kange ka maino bikibi yokora mbobano ta mwaka umwaka muyaka omwaka muyaka ibyokora ogena kusaba ira semester bina kusanga mwaka ogo inagura yobuniko obuhiyaka obukuru obunaga man mugende bisirani tumanya nigama zino oiro nyowe areki nyakoraga nyahinduraga wallet ningati nyonga hindura nikazage nyagura ka brush kanga kamaino nabiri kuli hona nyatereza buli kimu mali takataire mwaka dereo jenyere oko kwete kwegidika kwete koraki kuli hona nyatereza buli kimu kiba kumuzuri nyama yagenda kulinda omwaka nyarugayo nyama yato omwaka nebihiyaka bataraba kyaine ebikuru gamba abamba katanikira mwati break zonga abandi bata no January nabali tukubaliza nabata ine relationship zabo naguno mwaka tibataire munazo ukimanye mbeje relationship yawe kakanga mu December nebirabi nabitane taike kandi ateki kusinga kunduma barahaba abazituteraga I have a new friend, a boyfriend. I have a new man. My man. Kyongali wawerire mwaka January ni bachura buchu nyonka zirora zanandika kuzimandara nizizimandara kasa nankala relationship yawe kagitika mu social media manyegenze nebo kupostinga mukono go musajja wawo ogo araba bagumanta gwambirana obakupostinga mukono gwawo ningura kininga gwa Julius akobonto mba mumanyanga ine arabo butamanyire kwa Julius oje kosanga nyo postinga mukono gwa boyfriend wange ngumanyire gwa boyfriend wa usagukenga gwina hako obukojo bogumanyire hata popostinga omukono gwa musajja ogo bokuguru osangara aba kumanya babanywa bayo relatives ebintu nkebi kandati baina Instagram zino kambali gazino za Jenny zino bana inywe relationship zanyu nikozo kura zikakanga mu December okimena 2024 abana zikakanga ebiro anti omanyiri zikakanga actually kutandika nebironka 10 nawo ekyo kubanza karo ekyo kubanza aroho bakabani basabe ezente zengo isoke ara abasajja Jenny okamugamba mpakino nakoraki nateme misinde kagamba na arona abandi obukabaza hasente nateka hembera nagamba ati nkwasege mbwenzi magamba ko nanka natakutete issues obakujukiza x wawo okenda nanka era nyoka mbagambe bana obwishiki borabugo ine kisaja no indaki ebinga sabe sente ati arabajazi ko kisabe nka 5 kigambe ko ndakole nkwendeze orgo ne isoke nka 5 tajja kiyo arajazi ko chikobora mwezi ebro musabe mtu wale 5 yajazi ko hazo arajazi ko 5 nagakoze milioni nagikuteka arona kusabe mtu wale 5 nagikuyima netana bara ne biri na nyonzi kuimaga nazikuha wanuranka nazikuha wanuranka cyali bujuka kubabo indi bayina iwe okwenda mesa cyonka kandi aro arebyana we uyo nanka no urane bikumuka no gamba kagaweno gakawego aro bata akwenda mu kekibamieki na kandi ati genera kintu kendo kembage ninyinda kugambira omusana guna hata abakazi kubakora mwana iwe mugufoire kyo kwekwasa yego omusana gwakire muno gwagana muskati na mukona kumusango mono bisinu gabo itu kotali muzuri nenye mukwekwasa agamba mugamsike mugamba nko mba nyingira akasente mba nina kulia kapiza wewe omusana gwakege munsaho yange omusana gukwaka munsaho gukwakira kimu we nyoke mba njya kugamba abakazi batongere kyo kwekwasa okumusanga atali muzuri kurungi kulia twizi tutali kurungi nagamba yomere musana naga iyo musana toguro
join omusana gutuliko niga amaze omusana gukwakira era ate chuchu echuchu ye okora nonyono buko hiko nkyata ke butina obuko hiko obuteka omusana nake chuchu yingura ine ebutuwara gamba no obuteka hano osange chuchu bwijuru nkata bayikana mukachi kayitukuli osange chuchu kuhingura ine era hati nkanya bakujwala engufu ene nanga iwe mukuberera gahanso ko jeni nkugambire chuchu mujwale obutogo bwanyu bukuberera tujiwale mpalise mutujoge runo chokana mtu berera mukubiyenda kware wewe byogamba ati ataro bulinga tutaroti muroho ati bulinga kugambira jeni nyakugamba kitugamba maragalia ego maragalia gusenda injale bayine kuruma ogumye gali umagalia mutujoge rute eno chonga amazima gali tutaraba kazi nanye timura basayiji kana nye mutaroti turo ijo watukwetagangana tukwetagangana etwene tukwetagangana nyo namba limpikire mutarondo kizibu otabago yegere mize yindinya yiwe ya ngali mwati break ngali mwati break nyabahinda utabaga oyine mize yutandikire kwega mpora ngali mwati break atugamba utabasajja ati kwire bunu ati omeyo bane kinega batu ntakugamba kasajja kawako ntakakugambire nole ano gamba Julius msajja wange maimana apoke bantu inywe ninyewo muhalaba babaisiki love relationship yayo yakangire mu December 2023 kandi atunyoina kunkwata kurungi hati breaks obuzinanko buzija ninyakugumya umuntu wiwe ateno tera wembo ine bana nyembo ine nyo wewe ninyo wa muhalaba tahire mwaka gonu ndisingo betu kandi ngisimbira mukama ekinta asize nyehinduwe bujaka garuti mukondwa yengu nyirira jeno kuzara di jeni mwaka gunu zara yakana walai nyewanza omwaka gunu zara eso kompensa nga bakidi ni mwendaza kama niwo tiniwo kuruka kunyumiza story yo mwana bahire munyinenda mwana iwe tajja kuzara mukago amyaka 2 muntu wiwe hati mama wakwenda kwata kwenda muju wa takumwenda akumwenda wetu kandi nyonkanya hati kangambe kino abesiki bageze mutazalira pressure za bazaire banyu otazalira pressure za banyoni nyotesa kuzalira pressure omati inko esobora okora ano bagamba ura tinko esobora business yenge bagamba tamintu wara asatu ate mtu asatu na yirolera ati kanko gato musajja okuboza ire hamu wama bwire buno mwana okumwezalira Julius okumweniga mazima oyiro abasiramu nibo bagamba buli mwana ijana riziki ye mukago choka bwire bunyo tinko esobora aronyaro nekinte kindi kinyaruzi kinyayengere jeno kurora buli robo liyo mu ruhangera kwa mugisa gumuntu bato bombaba biri that is the fact nkanyoje ni bwire bune byo kuzara tinkwenda just kutina bakino tino bujunani timbu sobo Julius okurora ro pikembere indi misa nobangu tungire ikisajje kina maka senti kuzale yadde ati bwire bunyo ungane nyongwa na ngwana management sabo kwa nyoti ngwa kuzaliwa musige abaina abana bangi batusamiri nyongwa na nyama zimagali muhule point yange nkwa kutibalenda ninyekoza ningambe bamukongo kondoma nkusasa hano nkwata hano nyega hane kifubo kenge nibanyiga baite bya kuzaliwa musajja omugamba bebe omugongo kondoma ni wasokere na mukabara ukaniko yakabaira atukakazara taro aro kuzalira muzeyi nayenda kana ko bukuru najja nakabebeta nikakajja nikatwara ne byobugoyiga nikagwe we bana nyo wamayiwe ono Julius atamu yaye byakola bini wamayiwe muzalira pressure yanyu nyoti yera nyoti muga nyonga kuzara pressure yange mukago epills ndo kubimira ebilidia ndo kubimira family planning ndo kubiyechumita tinkuzara omaza kizo kuyamezira anyita kanye kale ni mu family planning yange baitu anti family zikaija baitu no kwa omakoreti babuti nyama zima tinkuzara ngato mwaka guno jeni bikibyotekanize ku mwaka guno ebinyetekanize ebyo kwenda koraho atakani okona bigambya nyanzi gwamange babihulire bali hano bake hana someria babati baina nkona babirole burani bijo okenge mwebale yo mu bururu jeni akaruka kabakata akaruru ayo kakabame igufa kakabakata akaruru kuko kakabame igufa bana inywe kakabakatanguhireko nkwenda ohereza magezi abagwire mutagivinga up never give up niko mujungani kwagamba mutagivinga up yongere no murundi go no gundo yongere ngani basesa sente zabo mpora wamayo okora mpora bagamba bate mpora ikacho munyongora mu aiziba so mutagivinga up necho biremera kasente kuno todakya lombo biremera bo turamulimo kukameze kizambo
obotura muli mwoko osanga embere kunyigire kyalo tokozira ka sente so nabwe kitojja kulema kutura nyenkya onya kutura nyenkya niko obene isubi oina kutura ine isubi then niko nyenkya oja kusiga jo mugisaguli then ofana ba customer so abesimbiro mwago mutagivinga aba baitu nabantu bazibu muno jeni aro sente za abantu zemwalire temwabakoma nyozo nkaziri abambi chonga ba atabakota bakomere nkane nyo kwendesera anyo mukwana mfenjana abantu bazibu jeni bakalya sente za abandi gamba tulibazibu gamba tulibazibu nyonka za business batampezo kubakoma bampaga nti Julius Indanga Julius promoting nyaka soda mazima nkakanywako nkakanywa baitu kana babagwire mtagwa tubenda oyo umekizi mnabalikiri iwa agwire uje kusanga jeni nkwenda bati kana mani nkwenda tikuga bulo mara akwenda ukengere aha mbako banyama ina karuru kange kamu tikaja kuba ku dividing we minuti 10 ndikakarakulisa ndikakarakulisa ukengere nabagwire mutagivinga kura nabandi abagwire bakesimba studio bakolaki balya that means nayo katchamami akagwaho mirundi nkinga haho cyalo mukazi yakirarabiri so mutagivinga hapo buli kimukija kuterera mukamaro niko bayimira amaisi wewe kamurore kabagaba ime kababanayise twinabowa hall yeit bagikozere manyo agikozere bamaziri baba batwinabowa hall yeit wewe bahol yeit ero bagikozere Julius ekiri kunu amaizi bagatwimire nanyo kamurore omukazi mukamunaga mukamuyima obururu ati mukwenda bambaye kwata muime cyali nyo mukazi ogo mwende biro cyali nge ngambire obururu obo tujja akora tibukumara atakarukango munanga kuwaire amazi magali tikajja ku making obururu 10 bakanterera nibangamba hati Julius no rakozere ihule eryo that home is now private kimanye ubwo turugire mukaruru amukago kagafoka private mali kandi bamba kuranga ambi bantu inyo okurora yesa arokuba amezi agakingiye bakani mutaliwo burungi bwo muntu okenge omuntu obwire batukwatiriro obo bantu inyo mwikale hansi mutenema kasana alini abantu jene bitibenda kubimanya mubimanye bambe mubimanye ni gama jene hata roha na bibanagire baba iri ni baba sente ni baba sente ni bali sente bakoma batabana nyowe omukazi ogo musupporting emirundi 10 wana nyondi woko kagaba ime akagatuime habo kukorora na wahikire omuntu atubere ukimanye obwire bu maziro oko inkakara yino obwire bura bimyaka ingahera biro myaka ngena cyo kameze gabena gatuwange myaka nketano bamukaga ameze kainagaba abiki mutasima endasime biruwagi tuwikirize okura sometimes tuwikirize kaka niti abamuliza nekiniga okongera bibaza ekiniga nikikoranye n'ibitepari wama ekiniga kakiyongera ko gaba ime makiyongerere kimu ko gaba ime kandi nyamukazi ogo mwendera kimu mwendera muntu wange we itanu lyange wama choka abati basima abantu baina mulingo bakomeremo abantu bahereza abana batabagana sente babahaga sente babanaga nyamukazi ogo kanisa mukome minuti 10 otikusoboka ako muntu ogo omukazi ogo okimaina mbalinya banize kupangisa amazing yakaguraga kidomoro 10 choko bunyekire moya bama amezi gali gabo senyo nkusima wamaye mami webale kutufuaho webale kutukwatirira niwo waitu okenge no borabo tubihire tuganyire nyoka ambaze on beyond on behalf agaruke tuganyire 2031 agaruke on beyond on behalf utamuohia akiora wamaiwe ogo muntu wabantu ebintu biba mukura atika nkusekeze wamaiwe bizamu kupibeyi wakoraga ne kukatura ne bagamba do correction no correction no gibambura so ta giving up aronda bakoraga correction zinazo ne bazini but wamota giving up oli muntu wabantu wamaiwe ebitukole ni byebingi oli mbakala abantu bano wiro tibabirora choko baramara kurura abayizire nabajja bajua nabajja kandi atika nkugaye kinu jeni bonda bene bakomere nyokurora ngambire kana kugambira amazima naronga nandura nyokurugambaho ojikiri tukeri bato chonga amazima kugamba abantu abesimbiro omuntu omuseke kuli akantu kaye niwo mukazi ogo hakwanya amayizi ngongo zagaye bati kurugamba busamuta yakambuga yakampa akantu kaye taroho abwa amayizi genge obenega kosata ntamusasuire bati abantu abandi gena no mu office zabo kuyikaye hati ne kintu ekindi abandi balina kumanya banu bonna bakomere bagenda kuliya bajja kuliya buso omuntu oyina kunihira muntu ajja kuyamba kinu ajja kukolera kino hati sazinu na masimu tibajja kuongera gakwata na fizi za bana bawe tukizamba barazi kususulira busayo blomu na familia ye ojja kutoba wenka ojja kubatira akabodo embo ene kutera echuchu ne kutera yes ojja kurara enjara wenka mbu MP wa mukomera akagenda ngu taina kyajja kuyamba kyampodo
omukomera ajja ekyamaani ajja kuyamba family na mukazi waye yes niki kyamaani tali kuijuka gamba ligenda mu office yayi kwenda yewe baruha alikusaba nesente abayingi butubaire mu karuro ko ni bambihirirwa Julius obazaho bali bonka ite toenda kutubazaho bali bakohaire mu kampaki nyabazaho gabampaire sente okengere binu biwanga mbaga Julius bwendi yanja kujuka no nyiko abantu bamara kulia bibayihoire tibajuka hati mugende muri sente zanyu mugende mwegonze mufadadale mwegonze it is okay titubaina obuzibu era mujakira still mwesimbire wakani mujatutoza kakira TV tubaranga ndibalinda nanyo 2031 saha zino na masimu tibakyakwata nyoti maina obuzibu ati wa boda wajagaraga ngo hemo piwaitu niwe tukwenda no bana abantu abakuhereire no bano ni murwana no kurwana hati nyonyina abanobere abo evidence nyakozere TikTok yanga account aho banobera kimo nyomu na muramu ati MP wawe ni wajja kuya murenti ni wakuya mukazi goke mitwalisa kamba aba abakomera abantu abamu chonka still bwino mukyali murenti abalimu babingeno babingire murenti tibana na sente zokusazuza rent ngo bakujagara bakutembetana abandi bakanira kurwana abandi bakayitangana ebitibina makuru kenge mutano bangana obagamba obulute butuwawula kenge MP wawo wokomere itizo bano mwendo mukomere itizi choice yawe musabire obusinge musabire esare nu sahazinu ajagenda MP atunge milioni 36 buli mwezi gama ne motoka bagenda futali kufugaho motoka ajja kutunga emotoka ye milioni 2 osana butagiteka membali gazawe ngwa musagikaga no mufweraho no babantu arona barwana gabandi bakagenda na kitabu aranya ntire simye gamba mbwe wade mukolere video biki batakunyabaga manyowe omuntu omuko bamwendeze wange oja kusigara no nyona kasoda kakanywa ngambire akasoda nyongambire video nyo amazima tinta muntu wa project munekiraho chokanyo kasoboli karura politician page yange manya akuhaire kasente okenge manya hanu hati wajagara hati politics zihoire bwino oja kusigara no kikemba ligazawa street echuchu ne kutera amaina gani gajure chuchu amaina gona ni gajure chuchu oja kusigara no genda mukali yango kawo ke mitwale 3 mitwale 4 oja kusigara no genda mu butoyi bulo bukununka nkaki it is so don't expect much from the politicians bokomere era mazima tibayijuka politics ngejagano nimbagamba mutano bangana lekatera mugezwa tutano mtahara nangana bakusinga bona jeni batukozesa bukozesa nibenda kuraba kana politician bakoragana kano kantu kokuru bakoraganira kima mukurora bata kintu ngono muntu wabantu namna gani atungire business family yaija kuhinduka enju ya kumbeka ekoti abantu kenda na capital business zete sakuga gamba wewe kasika nuke yize kana kato kanga kwatiriro nazikuhako nazikuhata ana nyoni nkwate page yange takagiteka aba politician so ati iyo kimanyire MP baba na ruganka kuna abaruganka haraira ya Kampala baba pangisirize enju okenge okurara abandi bagura na amajuna bamabaguzira amaju Kampala oko okimanyagira bafuga myaka ingampozi myaka 5 agena gimara agayiga haire ali wa mani nekane ne oboko pangisa rento zaya ja kubinga mota musasuire toje gikalira mu ndamukizoho abayisiki abatagani betega ba politicians babakwane fine babakosa nibendo obururu hatisazi ntibakyakwata masimu ganyu mukajagara abandi babatuwekera amadda timukumana bese babo kubonabona kamuri echuchu kenjoka kabali echuchu kenjoka nyo abana baroga hanu wena amwesimbira hati mbwire bunata oja kubonabona rushiki mukago mugenda kubona mga kwejukia mugasenganya ulirize jeni singanya kene kaje nyoka banya kubeke nyoka ndura nkama motoka yo iwe na motoka yo wambaye no muntu wena so hati okujagara kwawe nibye bizibu byawe kado takutindiriga netu nebizibu byaito nete tuinebete bikutumara so politics nuko zitozibaye mwana niko zibaire zityo metu zawo byoire arabagwire bohagwire yakurumire muno ayandumire mu amubazi amazima muntu ayandumire munaka princess Diana akanduma bamba mukazo akanduma sikakiri yalire kandi wa mama muta giving aboja kulya bintu bibabyo akaire ogo mukazi akanduma akakuruma akanduma akaba director wa premier akanduma just no you ubeda kahara abantu ba commenting niyo kasomero wa ma premier ebye basi bikaba bita ebye basi
ndara abantu bagambaga ngo bakusabe basi yabo Danata bagurire basi bala premier manya biki basi keta aye nyonga gakusomera premier basi bay abanga bakasomera TikTok aho ne ba commentinga bagire bajagale basi eriyo kuli basi eriyo yasombaga na abantu bose hati bantu bakobiyanko tima mwe bakobeka by the premier igira basi hata bakiba commentinga gangu manye basi bara basomera yo mwaka gwabo gwa bakayikwa turagamba ita basomera mahaguno gwa tukomo basi ekabayo kantu kagenjo ngina ndo aganga mukapira Coca-Cola batusombaga hata bakoni babeza kata biziga bamba nekira mkazi batamteza pressure mama myota giving up jakulia yokenge buli kibuki bakaire kaki neto bizamo tubabigwa ka premier nibagamba mama bukiyole muntu bihika so just no kayiko na jakulia uta giving up buli kimugiro bwire bwake banaga Brian Kaboy nyonga banta Brian Kaboy Brian Kaboy akabaitano lyange agwire baja kulia na hata giving up no gunda ije ni 2021 sazi na sako hatari nka mukama akugumye okenge mukama akugumye bibamu mukama bagumye imitima icwekere hati agiyonga nyondi mu hati break mami ndi mu hati break ndi nkayo bwire bunu ekuruma hana nye yange kunduma mami ndi mu hati break mukasi chonkanchwire mu kuguma just no gumira halinyo amuhara wawe na nyongumire tulyamo muzazi Jenny umaho gugaruko 2031 we Zimbabwe kansara njya kukoma kukoma karukange karo iyo abanyoni tukabamanyira abanyoni ko bati bahaga kujuka ni soma nyisimbe bakila simata bana bangamanya simbo mwana mwe ko simba kayiduke nyuma jiketwa waroga kula na black boy bakusimbele live mwana ngakuinduka nyuma nyine yo batano na ya enkagwa na ya ngaba nimbi 7 na yangambire nyesimbo atabe nyuma yange cho umuto bali kugamba we simbo taligeza don't kimanza nayo ukagwaho mukaruru chonka nyoti nkagwa chonko munagunu ugogufugireho na umunagunu wabajuma babaharabura ababayini bakuoje nyaba wawo jikobe ebihogo abagano liyo mugo gati nikyakweze mihogo yange ono brace mwe tinduke yabukwaho okenge ati sonko bayonga ko bayijukiza mugume kimanza nayo heart break ya karuru gikenga Gorugomba kirazimoneta ngagwera kimune kibani obeka uliye vote mu yes Jenny ngire bahagangire mu bimanya akaruro kakasabo torundo babagara takasabire ko mwana iwe kakasaba ko ukabagamba uta mu rujungu ndweberoro obwirobo ndweberoro no bagamba ojaga kubagurire bindazi oro wabwiro ndwebero mwana iwe ba just no nkagwa nkagwa banenye era nkagwera kimwe kwa no muri mwati breaking ngumire mbere kandi ngunyiri ati kikumanso ina experience bana bagwiro kuba experience wara bibamu ochura ni biwa ne buratu noba nitabaho ne buratu noba tujeke tukoma baitu arapatere mu sente nyingi zagenda mbibamu mwebale ku investing obusente tubuliye nyamazima obusente bwa kyaro mba ningene mwa mange kuli nimbulya araba ni bayijoko nimbulya itanu ni saka y'umutwaro bari basinga kubagabira 200 abandi nyonka liyo umutwaro ne 15 kandi bagendaga mbanka ne babaho obuhyaka ne jagarara chali buntu kwatirira bakyaro ko abusimisimi abantu bakwatirira obusimisimi tivara irenjera mwebale bakwatirira habyaro gawo kona bakwatirira yonka kandi hatilisi biro bino bagaba sente iyo kimanyira irabuli tibagaba gasente batu hagama sahani sahani bana za kuyamba araba taina ara process sahani za plastic zaba mgo mara abataza affording amuntu ozigo tibazisobora abandi nibagure nibatwe kitoli kyesabuni era kikubali kikujamba kugiyengoye politics ya Africa yo kujoga bujoga oli batwaga kitoli kyesabuni ara abandi baguraga isukali akasauka sukali nataka kabaganiza nakagabije hafa bakandi hafa kuboga gifunira ara abataka okimanyira ara Christmas aba boine henyama ne sukali obwire utakakiyo gagiro sukali mpaka bwire so ira buli sukali kikaba kyamani ira buli sukali kikaba kyamani sukali tinginyo endumyenda koli kurungi sukali tinginyo ati soda toginyo soda na yenkora kubi ne ice cream megi na yenkora kubi binte bikunuli genda muirwa ebinte bikunulira byona tobi timbi nywera kimu soda tinginywa ice cream tinginywa yoga yonge ndenga resanga yoga takunulira muneki yengura yin ati nyompikire halevege ruhangange timanyire mwana yi habo kuba nyowe soda nginywa soda ye amazimo bunginywa yonge igeza nginywa choke enda ye enduma haro ngura kato ni teka mwango mu fridge kandi ningenda mina kujya kwika ne wiki tehwa mal Valentine urafuna kamuliko tubirebira tubitera arubaju Valentine busaho cyari bati kandi nanyo kanda byakarango kange kandi
boraba oli okuwanyegombere ira Valentine numpaka sembo tomanya sakwetekerezamu nayo bambi abatata baliyo bizadidadi oboliyo kuwanyegombere bambi mbani sana nya Valentine mutanso waza mumpe yakantu muheyo jeni wanyu nenye nikonkali hanu mumpe yakantu bayiraba ndamukizo munywano wange omu tinja kubaza ibara baitu kankubaze namukizo munywano wange Queen wa Kitaragaruzi Charlie birthday yawe by the way kabaho happy birthday Queen nanyo musinga ka message jana nka TikTok anyo kyonka kandi Queen ebisajja bya byone bitaga nibikwana busaya kwaira kapate ka birthday nanga yo orozere mwana obisiki nkarabanywa bawe ba patience nibo ne bakwa cake cake ebisajja bitaga nibikwana byona where is the money where did the money go where is Ati Queen nkuteira mudara Queen mumwiha mudara Queen bambe tamuze kasembo ka birthday nkuteira mudara chaka dozi furuzi delete the numbers deleting mojo Queen man like you with a big nyash like this musamu sajja kuteira maka birthday party nanyongo mbenga tikitoko ni mazaka obusembo mojo Queen wange my brown baby haruba brown bukamfuaka Queen wama Queen tuganyire betu kandi nanyo ntuli hamwe toli wenga okola na akusekeza nawe ni kuakali nairumba rumpereire nawe ni kuatali obumbata mugulira kasembo ka birthday ni kuataka mboje bane mbagambi tinga funa toli kuonka toli wenga ndikwa ndiko tukali chokana nyama arabase ndabakizona abakazi boizi bona cyali ebirungo byona bakabikora mufunza bazikosa zabafabusa na basi deje utokafuna kakasembo kurugobaho iwo musege mwerungire buli kimo kiteiremo kitiri bito kinyuire mumanya mufunzo kiteiremo otereme bongo otereme teke otereme bamya where are the money now where are the money nyabunya kole video nyaka bye tupuwa meno mukambihiriro omunyaka kawalize ho yima bana bambi this life no balance no balance nyawo mukorora na mukomaliza kwerunga to that level and the money no gifts you yonga ati amazima galinti arahati yarevara abana kwikiriza yego mwana yiwe bakadibazigati Jenny nayi wokubuzayo mwaka guno bugura bongo guralema ndafune kisemba Valentine manyendi yakupininga hali mulalisi yabadibire kago leko utachura bojo utachura je yonga kandi uko kubuzayo just guno akwanyara abo imanyire listi abadibire azigati cyali munyiho ndeka amabara tuyambe tukoniye mukama wange tukonire mutate tukora tuleke betu banenye kale abasajje nkabakora ngambara yangamire Jenny we bunda kukono ojja kunteka Somedi tulatabuka nyamgali nye kateka wabainga mbo Jenny bakagamba mukungana omusajje omurangira burangira iti nibabazange kyalani bali iti nsa kurangira musajja ana nyobe nkwana bayisiki bakutina bantina cyali mutu yambe oli bwa nyamba na ikizana ngamba kale kankusasire wena jaye setting ile ntuzo databe chali munya nyoka mbena address ndasendo market level yaka yakabiri jono abzaje nino wa viewers on gifting and surprising bakusurprise surprise bami mu surprising bani abakadama banyoni bakaza abakadama tabanyoni bange bami mu surprising banenywe tingina kisembe kinko expecting baita tsazino oina kugenda osabe ne salary yabakatolika ibagamba gunsingi era nyo ukirize kimugambe hati Jenny nteka ine engeso mpinduiremo abasajja bayije bakoleki bayije gunsigire kimu era muije nyonkyali okiyali banyo kurora kala musige bano lahire kuno ndakuzara otayije Anyake nja kwika jenuza. Nja kuzara nkyali bambi musoke mungumi muleke nchakalete kwa kuzara nkole mite bagambike bide bye kuleka abana mu motoka. Abana barafera motoka tingo mwana kukweza Pilton 10 afere munju tinkendeze musoke mu ndindo. Chokale I'm single just single. Nyabayinda single yo. Bara bahinda basweru tuswerwa mukago abainda tuswerwa yatasarwa mugamba tuswerwa kim abainda tuswerwa kim mukago tuga muhanda tugira kim katusingira kim ne tribe yanye sorry na baito obuzibu Jenny boyina abasajja banyoroka banga kandi ni babaro abasajja banyoro okabanga kale nchwire mukubekiriza koma nikyo mbayini kugamba tena kuikiriza
kala mundi otwale kiroho aro hali ati kankugambire kintu genda aro hali abakazi hali level yo nakwika amarara no gato musajja arakaija ai ni wogo chonga mawo je utakei no option intake ina wefu eho otajosi yukimba bukwa tinkena option wefu oba iraba baida nkongera kubajukiza abayisiki muleke revenge zitali magezi bojo musigana ni mutabuka ni makutabuka nawe na kuatira musige nataka kumwenda nyonyi no musiko nkomanya kwata musige wabani ya mwende ya mara mwende ya mtu weka boja ku revenge ngomnyane batabukira obya mazire mtu weka umujuko yekira mu mukazi waye kandi oli ya mucha ya mutayisi oho ya revenge ngire atinge twakutabuka tuliba isikiti wena tukatabuka obuto kutabuka nyino musajja wange okajo kamwena okwa kundumi mbona musajja wange kakutuwekenda obo musajja bamaze kuturekenda karakira mwachali waye abisi muleke kubiye kwa bitali magezi okwa kumi mugezi wawe kikubani kiruma wewe kikuruma kyonga kandi nayo okusigara nayo na mtima nikikuruma abokuba in fact kanga ikino je iyo moja kamuhobwiri ya mufuaho yamara yakamutokere palla kandi yamehinga shwende erimieze eneta nao ya mutayisi yamurangira ati kwerumi oti iwo kimanyire sometimes osagenda no indanko ku revenginga feelings zao nibazikuwatira mwana iwa ati omusajja najana iruka nateme misinde feelings azikuwatire ndakuchura bayinyojire timeka sembe adi kuchulira omusajja timanyire oba mwaka ki bayitu jeni nkusange geno ochulira omusajja okumpa mpamu nzikaga nterage ekibonera era pamula nyama zimagali nkibaza median nyoche tinjulia musajja tima wabwayi tinjulia nyokugambira kankusekese nyama zimoncha wakialero ondeka kyale wade obatufune misana sani unchulera tokiyakora kolo zange tokiya unchulera ora mba munsobi ndinga kusikasika ndole kikinsa bekiganyire beka ndo bukalema ndengiro ko efora munanyo musiru hani nyona nyefora mugezi twa ndichulera ina kigambo kyobalize bakibano bazeki ya revenge ina munywani wange akanoba abaganda mali akabanobera kim hati ayi akwana munabaganda mali abakwana nabatweka nabanagirenda mali agiura ta mission ye ade abaganda bake bayizaire bona bagenda ndibabona ne natakabaratweka abanyo jali mtatukora revenge nyabaganda ya chali wage revenge got why revenge banyama zima revenge is bad mbani revenge imbi revenge is sometimes niwo bano werumya obano yerumya ati gisana sana ngomuntu akubalizo ogotege mu revenge ngamo mubaza uje kusanga akubalizo date kusinga nke yawo yo mumanyiro kandi akutezo omuntu kusinga banyoto kukunteza omuntu banyo nayo ontezo omuntu onzohora baitu jeni bike bakubazaho nyo byo kuram bakubalizo gabagamba otakiti nyo bambaza okuwetuna ndamalaya kikuruma ndikindumire busamkaza tamalaya busamkaza tama nyite kale ngambire busake ndikitisa konsekisa ngokunjuma mu malaya no budoma okenge okunjuma malaya no budoma nayo ni kuwona omalaya tinomo nikisa akundu ati like inko kigamba nyowo musaiji hati kusekesa aro musika mama yanjumye ni mutamalaya choka mukamanganye na nyina yonyina ya muzaire akabali basiki batano buloma kamuzara mu isondo nona kamwenda aha akagenda yenda ya muzara ya muzara kenge choka akajuma nyoma malaya choka nyangamba chali mambi guma okay kalere minte sasa ko nyoma nyoma malaya ekingirikira kya basayija mbaza nkabasai mbaza speed tinyina kintu kiki wahulire nibagamba ati gende bakubalizo ga kiti kya kuruma ekyandumi ekyandumire kingolira na amani bakagura ndi embo tutabanako apa tukandi itwena bajeni itwena tukuzire tuli kubi ekyo kantira point ya kinjumiro ngochwa kumanya nyono mu primary tukaramu kajuko ko budongo twaramu kajuko budongo mama ngiko yapangisa gobi mama ngataina bibazo no which is okay ati banda ngo bujuka isema katakano mwana chali nyasereka gamwe nyoti yenda gamwe tubamanyeje mwana mwana yanjuma yagama mwanyi niko muraramu kajuko budongo ekete kikanduma kyandu chana mange bunta kimayiki maja kikanduma choko twakuze still nyagani samu kama atuye atuchoka kama still ndidi atuyaje hati nyoka kugambi itwena hati nyowo muka hati nyo by that event byembaza abantu bategezo bakusanga nyo ise nyo akafaka hati statement egiwengi baze ikasena ngo kusigara yo kusanda sana but that's the fact nyo ise nyo akandeka nyine emyezi I think nka nketano so itakaba mugayiga baitu mulingo manyira ati bya bwa kafwa musigara aho biki
twajja twarole twena kweri mali hati okoro bitu bantu baze bye sukali ne soda hati nyo sometimes are bintu bye nkora jeni kugama tikangule katoni ya soda ngiteko mwangu abo kuba bulti wagisobora tinyaginywaga nyete mukondwa mujani waleno omukagwera kasene ngwena aliye kikoko nkenere kim akobulti waruziroga December hati omuntu osanganoga hajuli asokulya bisikire bijja kurwaza tondwa napo mu butonya bilyaga nyobane nyengwira omubuto katoka kata mbozaka hunu niko nyobane nyengwira hati nongamba nyenda ndo sakatende sakabulti waruziroga December ho nongamba Julius bisikire bijja kurwaza bijja kurwaza mbiroleire bukura we yego musikayi na kweyole kayina kwehemba bane kanyehembe amaraka ngateko buli nkabanta bisobora timu kwazine nono mukajena tekene no kanzi titi buli tinya bisobo bane buli mundeke ego nyono omuntu omaka ngamba kiro kimu ni naroni ntabura sukali nitekama sukali nyingi eko nonya sukali nyingi ajja kuita nkayo esukali nibonya tandika okay ngere nginywire bukuru you understand so mutuleke mutuleke javane ndi mundeke nyegonze omwana bora nibi ngamba ubukuru omuntu nagena muno mubara mba alimala muleka yegonze ebarati nkoya kubayikize bati zigende bamba nako omwana kutagena mubara enipo amwaikilia hati ebintu ebindi jeni tubiroleire bukuru oba mwai talking sense banenye bara ebisike tubiroleire bukuru okay nge esukali tubiroleire bukuru jeno nkenko kezo tubiroleire bukuru nyonko joka nyina waitu yachumbaga mikoro abugenyi bino byekyaro nwali ati wakangaga mama nwajja kuchumba no bo mazire aya inite tuli mu kintu okay nge najja nabaletera omukyera gwire yombuge nyoko ni mulya awo mukyeri gufuna okay nge bwiro obwo hati sometimes bo kuturora tukozere ense twikirize tutungira akantu ntaka mutusabye tobe kurungire nyemufune atasebire mugezi we kuba kuneto jja kufuna ati tusakungamba nti unduma nti obunaku kana sazi nukunjuma obunaku kuba wedupire nyolefo yobunaku tinkyagirimu that is the fact tinkuraranja so itwena ruhanga ina hali ya tuihire kana nyabali kubi muleke tugire itima nanyo mujja kuba kurungi itona niko twaka muleke kutorora kubi oboko tundura kubi nayo ojja kuba kubi hati biro bino mulinge echuchu eri nyingi muhanda ninkurawo ninkutere chuchu nondora kubi orugudo tali ninyo yarulimire teka kubiyirwa nikutere chuchu nego sababu nanyaro bagiteraga nyaga nanyo njagure yango nizama nanyo mukama jja kumpe yange ninyo njabatere chuchu so ebintu buli muntu ruhanga aina plan za hizi ya mukoleire mugumisirize nyo nkongambira abantu leka kwenda kugenda hal devil eyotakayikire nyonka bagambya nandara mukajuka ala isinja kibajukizaga nyonje ndara muju ya laisi bagambigane sene zindara muti mukwigiza aro level yoja kwika nosa kurara mu apartment mu apartment chokambulo mungambya hana jiye ndara mbulo magaje na kudupa chokani nyonko sobora nyowe katandika kurara ati nyonyo kampara nyatandikire kubyama nyaraga musingoro niyo ndara mukujuka nyateka muga kitabu kyange baitu kurugera ni nienda kurara kurungi nyateka muga kitabu kyono riro musi nikijuze room mali 6x6 5 by 6 almost no sigaza oburumu babutito no sigaza ka pati katito kali kuteka ka TV na kana single room barati sazi no shasa kurara mu single room no byakuba dabo ngukushika neidi sazi utisagirara chakanyo ngirara mu kile kwati ngaiki ati nikyo kugamba buli muntu gumesereza abana nyo abana bumtawuni nyo abana bahome abana bayisiyona mati bali bahome bongo kale mutusabire kube kurungi okosanga omuntu anyirire nutaka muteka gubara ayetu nyo bojo akantu kanu njakabaza bana nyo busamu sikate etunda na mama ogo yakuzaire bana nyo nakaba malayi okay no mufumbo yetu no mufumba yetu ndasomole ketu baliriza jena tamala era nyeti njaki no boli njuma ndinga ma thank you thank you kandi omalaya wange mugobe kanda bana bo bishiki boraba ruhanga nasa kwa mutwaro yawe 2-3 ekiro kimu ogikozire no sobora kugura akagita karungi akasoka kagoye byetekemo era kandi byetekemo kemo ozoke kurungi bojo jeni busonke kiruma abanyanziga bitu kuturura ntunyirira mbayenga ngatusiyukire mbayikwasire nako kibaru atubenda kuturura ntusiyuka nyara na yangambire ngamatindi maraho chanko ngea kujukiza mami njakumaraho njakumara ruhangaro toli ruhanga maikisekeza basi nanga bata last boni barongo bata oyiseni mwata ruhanga wansi hani bucha bana najira yifora mba toli biko who said so the biggest weapon you have abana bobisiki no bakuba bojo
zoka kurungi ego kandi hati ogo munyiriro go yiteka wodo tena 10 musa boraba munyanzi go wakangana hati we Jenny X wawa yenda kurosi hukire nishokeri osibira kwenda kurosa zile chikasaurini osibire bitutua okengere kyonka bwo kubofulire makasente rwanga kakwaire akasoke kasi nyonyina X bango bamba ulanyendeza bamba jana ngoro nenkai anyendeza bamba kana wali kurungi anyonyina ba X bange benda kurora ni kubi no siyukire ngari mbarora ni progressinga nyo jiri asokurora nyona ene bintu bikusinga hati mazirekenga bayisiki musajja bayino omwana otakazaire utarwanira musajja yino omwana don't do that otarwanira musajja otakompete opanga ambe otarwanira musajja yino omwana kumurwanira yino omwana nkumanyisa obukuba umusajja akozera obwenzi otagenda kurwanira umusajja yino omwana kandi otayina mwana atinga nyo bikusana sana kanyo Jeni hana unkoine sebo mukama wange yino omwana okazaro ko haruba jina bana kabaza Jeni nyonye himbe muhara wo muhinda Nijeta kutsere ntomi nduwane na mani gange ngona ngamalejo amana ganda kolisa pressure hapo ndimo musai John sawa njenga rukunga malira banda abakazi bakyarwanira abasai mbali bakulwana mbali chakanya ngongea kubajiza tinkyarwanira musai John omwana habo kuba amana gankomani nkurwanira kangenenga male munyenyirize mfuno musajja unkuwenda rangumira nengeso zange full stop right ate bigeno kubibaza habo kuba oine emyaka yokiyaro gena ari emyaka yojja kuika utachaina option yes ngike mane nyo buli musajja wena akaizire anti bwire ndibiro nyonko ijuka buli ujali ni nyatembaga boda akaga stage nyenda ka boda ka kunyirira okenge mwana bararawo hali waikaga boda yone kaizire nanyogo mzengira choka mazima jire samazima gahikire nyoje ntisa kuba nkacho kurwanira umusajja wabandi aino mwana no mukazi wayi tikisa kusoboka nteka ayana hati Jeni ojja kuika level no banka shiba level ngene shiba akahika yaroro musajja ino mukazi we yayegomba musajja agamba nkwenda kuba part of your family agelafana agika kandi nyome bwesoko ngwenda kubanyenga niwo swere kwa ngwenda kubanyenga nyenga Justin abana bange kandi kikajaira omukazi wako baina sente ze nagamba omusajja nkwenda Jason ompo mwana okale yoko mwana ya Bruno no muzinono Bruno kaza na breed abana bambikira benda abazalimu n'abana nyo bambi nyo bwire buno child nkanya musajja bolo yoko mbuno nkwana bambi sebo ondeke mu heart break ayi kuchura wewe omusajja ndekere sa tisara bikora nyo ngunkizare mu mwana kijamurorera era kano zara breed yakigamba nanka kwenda kunkozesa abakazi nabo sebo kwenda kutukozesa kanti baina ansoni tibaina ansoni yadde nyamugamba baira banyowe bambi nyo tikakaya hali buba omukazi ndo wabaina sente iwo musajja maybe oizire otaina sente takuwa kitinisa ni ngama zini iyo bukubano abaina sente zaye naye marao ani onanyobwire buna mazima akataka kufuna kano amazima nayo tinyesengereza tindi mungaga nayo ndikubinki ali kubi beka ni nyawe kasoboka kafuneze isoke kafuneze none zange okazoka kurungi nobo kungamba mbu oncha wilikelonga mabayi goodbye Encouragement. Jeni ramuki abantu bawo turamutumalire program. Mbaramgizo na mbali mukalihona abakastoma bange baklients banga barungi beautiful handsome mbaramgizo na mbali mukalihona mwe bali kumpagira kanyonje lisho center. Beautiful handsome. Ojo mfundire ki beautiful ya Valentine. Ati kano divira kane kufunire. Jeni nyoti nsa kudiba kiye mukano kawe mbaramgizo wa mana mukalihona ngoga ko bayijukiza kasimu kanka kyabuzire. Baite simya ibulize. Namba ya TikTok aho. Ya MTN. Ya MTN buzire. So ya Airtel ni yero. Ene Airtel. Niyo utaga noteka mu smartphone. Ni niyo sana kaka data bintu kebi Airtel. So bamba bakila yatuma batire simu yange. Kandi obuzi butoyina ndanga muntu. Ingina nyina yo atire ya. Era mabaraga. Arayigensa lisize bamba. Choka kyali mu muntu njamu funa kyatoza Choka bamba bakila yantimangi mobile kumpagira batire nambe. Nja kupasika na TikTok namba yange mpya eiro. Ya Airtel. Saliseri jeno inakuru leke kuhinda hindura masimu. Kuhindura masimu oyo sakuteza bwenzi. Mwate kuli bwenzi.
Nyumba blocking. Buli kadakika kuhindula esimu. Nkwa. Choka jasimbe. Baito gobarana akyali muhoyimi. Akyali. Choka ngikona ino kutika amabara gange. Ije kutika amabara gange. Bami mwebale kumpagira mwakagoyere bami mumpagire nakuno muje mumpagire. Ninyoje ni wanyu wa wanyu. Owekira kakyanyu kimwena. Mwebale kutuwatchinga mugirinde show yaitsu buli kyabaza sai 10 ikagold tunes ikafuna katebo ikalire ohulenge tutomoke mwa mugambo otekane tubaze reality tusara mugambo tubaze biri munsi kati tutambara muntu wena tubaze bitu kukwata bitu bokubota kutwenda it is okay delete just delete and follow oja kufa pressure abo kuba nobo ku deletinga oja kusanga sound bagikozeseze ojaga na status zabandi tuliya Nyaro musiki yangambire ntinga kuchawa ati kwenda njya kwanforo nyagamba yozo wankamizo nyagamba nobora koro otoja kunsanga gaha ba postingire okay ngene adenka nyako na chake man like me okay ngene like ide galo like me kunsanga mpaka echo ina chokora kale mubai tiriwe miti Kitara TV kwegesa kumanyisa.